ne ke bua le Ntate Thuso ka laboraro. I respect Ntate Thuso ka pelo ka kaofela. I respect, and that is why ke leng ka thola hantsha njotsa Dr. November tone. I respect Ntate Thuso. It's one of the people ba ke mo hlompha Ntate Thuso. But let me tell you something. Le yena Ntate Thuso ha tlo gona ho laela hore ke tswantse ke rane ke re ke ka jwang. I'm not lying. Ha ona motho a tlo laela, ha ona motho konga di 70 le tlo kwala kereke yaka. Ha hona motho a tlo stopang. If una le motho a na le problem e ka nna, ke le jwetse baruti ba bang ba njwetsa hore no hona le commission ya baruti in Botshabelo man. I told them kare bana ba rona ba batla re bue ka conference call kare we don't need to talk about ka conference call. Call me njwetse le ukai mfonele njwale le njwetse le ukai lona ka commission ya baruti ba lona mpitseng. I will come alone. I told them kare I will come alone. I ke na motho ke mo tshabang. I get to taba baruti, I get to taba batho ka di nonsense tsa di comment nyana tse sueng ke nako ke kopa le nkutlo. Ha hona batho ba tlo ndisitela hore ke bue no one. Ha hona batho ba kerekeng, ha hona batho ba kae ka ba kae ba tlo ndisitela hore ke bue ke re jwang ke etse jwang. No one. Ha hona batho ba tlo ndisitela guys. Ke bua pela Ntate Modimo ke utlwile hona le di rumor tse reng ba tlo kwala kereke ka di 17. They must come. I'm waiting for them, but ba tlo kwala kereke ka ha hona motho. No one. Ba tswa ntena ya batho ke hore ba tlo ndisitela hore ke bue jwang ke etse jwang ke rane kereke jwang ke rane bophelo ba ka jwang. People they want to decide hore ke rane bophelo and ba bang ba batho ba batlang hore ke decide ba batlang ho thusa ba batlang ho decide hore ke rane bophelo ba ka jwang ba hlotse ke maphelo a bona. There are people ba useless ba bang ba bona ba hlotse ke maphelo a bona but they want to decide for now hore ke rane bophelo ba ka jwang ke bue jwang ke etse jwang. Hauna motho le one guys so can decide hore ke phele jwang. I'm going to live the life e ke batlang, and then whether if you feel like you're frustrated, change channel guys. Change channel. You don't need to be worried and frustrated. Just change the channel, because make no mistake, I'm going to live my life to the fullest. I'm hauna motho ya complain hore ke ske ka etsa ke bue jwang. I ke na motho ke tlo mo mamela. Hauna motho ya tlo laela hore nna ke rane bophelo ba ka jwang. Hauna motho ha ba ke etsa le ke freedom. Lot of people bana le problem. Lot of people they have so much bana le problem e tshosang ne ke qala le ke freedom. Today ke ba shebile le ke freedom e TV no, DStv no, in like it DStv no. Ba thotse ba itse to ha ba sa bua next, but bana le di cards tsa mplela re ke a hlanya ha ke na kelello in today le ke freedom ha DStv. Today le ke freedom e thusa di family. Last week ne ke tla le ke freedom ha ke ntse studio ka tlunyaka batho ba etsa di call batho ba phone couples di phone di le excited or Dr. November le ke freedom ha e re thusitse e kopantse manyalo a runa ENCA. You can imagine if ne ke mametse batho nka be ke le kae guys. Ha una motho ke mamela no, hona le batho ba batlang ho decide hore ka re kereke ke rane kereke jwang ke bue jwang ka ra kereke ke direct ke and ba bang ba batho ba and then what is saying you but ba re no bana ba banyane ba teng ka ra kereke Dr. November bana ba banyane ba and ba le betso rena ka ra kereke ke na le Sunday school hona le kereke hona le Sunday school in my church. Batho ba ka ra kereke bana ba ka ra kereke ke bana ba le ba reketseng di iPhone batswadi ba lona batswadi le reketse bana di iPhone ha le qetile le na le stress sa hore no bana ba tlo ka nako tseo checka ntho e tsalang Facebook, checka ntho e tsalang social media e etsa dintho tse dangerous ho feta tsena tseo ke di buang. Batho na le batho na le di cards Dr. November. You can imagine that bana ba teng ka ra kereke. I understand bana ba teng ka ra kereke, mara bana ba ka ra kereke nna ba hole bana ba ka ra ke na le Sunday school mo bana ba Sunday school ba dulang teng. So guys, le paying hantle. I'm not going to compromise. I get to khathala lona the time ne ke kenya di herbs ke qala ke sebedisa
di-apps ka rakereke ke sebedisa di-apps ka rakereke ke batho ba criticize November o etsa eng jole o etsa eng ha hona motho ke tlo mamela le ipeha hantle guys le ipeha hantle I'm not going to compromise ha hona motho eo ya tlo njwetsa hore nna ke bue jwang ke rere jwang ke bue jwang ka rakereke yaka ena batho ba bua something ba re Dr. November ka rakereke mind your language and training tena ka yona all of you ba kwatileng ha le kene kereke yaka le na le dikereke tsa lona but le na le di guts tsa tlo jetsa nna Dr. November re ke bue jwang ka rakereke le na le di guts tsa tlo jetsa hore why ke lele ka batho ka rakereke as if ka re ke kereke ya lona yona qalang dikereke guys qalang dikereke tlo le jetsa nindi mamele ka kuhle ha una motho nna ya tlo ndisa itela hore ke bue jwang ha una motho a ke kgathalle le kampala kwala Facebook ya lona le kampala change Facebook le kampala etsa I don't care ke le kgathalle ka ofela ha una motho ke motshabang ha una moruti ya tlomplelang and ke utlwile hona le baruti ba bang ba batla go tlo bua le nna ba re no ba batla tlo nghalmela and tsa mo cheka dikereke tsa batho ba no di kae bana le di guts tsa go khalmela nna hore no Dr. November o tshwantse o mind your language in the church tsa mo sheba bona ka re dikereke tsa bona bana le congregation e kae batho bana le di guts tsa go bolela nna hore ke tshwantse ke bue jwang mamela motho a modimo ha ona motho a tlo njwetsa hore nna ke bue jwang a ke yakho no one ha una le one ke ne ke bua le Ntate Thuso ka laboraro I respect Ntate Thuso ka pela ka kaofela I respect and that is why ke leng ka thola hantsa njwetsa Dr. November tone I respect Ntate Thuso it's one of the people ba ke mo hlompha Ntate Thuso but let me tell you something le yena Ntate Thuso ha tlo gona ho laela hore ke tswantse ke rane kereke ya ka jwang I'm not lying ha una motho a tlo laela ha una motho tonga di 70 le tlo kwala kereke ya ka ha una motho a tlo stopang if una le motho a na le problem e ka nna ke le jwetse baruti ba bang ba njwetsa hore no hona le commission ya baruti in Botshabelo man I told them kare bana ba rona ba batla re bua ka conference call kare we don't need to talk about ka conference call me njwetse le kae mfonele njwale le njwetse le kae lona ka commission ya baruti ba lona mpitseng I will come alone I told them kare I will come alone a ke na motho ke motshabang a ke tlo tshaba baruti a ke tlo tshaba batho ka di nonsense tsa di commentanyana tse suweng ke nako mo ha hona motho ke tlo mmamelang nna the only people ek ba respecta ke respecta Ntate Modimo number 2 ke respecta molao wa South Africa that's all I respect God I respect molao wa South Africa that's all and that is why I make sure that I get anything when ke tla dintho tsa molao wa South Africa I respect molao wa South Africa that is why ke sa etseng di nonsense because I respect molao wa South Africa ke respect Ntate Modimo but I suka le ka etsa ntho le batlang le ka bua ntho le batlang le tlo nketsa nexeng